Ke senana jwalo ka re hlalositse baahi bana bao ba bona mo ba ile ba lata Mohaladitwe TV hore o tlo bona hore na boemo bao ba phelang ho bona ke bofeng. Baahi bana bao ba bona mo ke bana ba ileng hore ba ile ba ya ba lo bua le mokhanselara, mme ba tla hlalosa hore na ho thanyantse ka mokukutwana mma yona ntse a le teng, ba tla hlalosa hore na ho jwang. Empa ke kopa hore o no hlalose o re mona metsi a dama ho etsahala jwang. Hantle haholo ha ke dumedise kaofela ba bui ba television ya hao ntate wa. Mona re dutse ka ra tsietsi, mona re dutse ka ra letamo, re dutse ka hara letamo. Metsi ana ha ne le go footage ya ka bontsha ha theoa mane, a theoa jwalo a fihla a tlo dama mona mo re le teng, mona mo re emeng teng. Ha dama mona a kena ka hara matlo a batho ano kgomo ke yana ha be ntwe ka mkgona mo bontsha e ba letamo ka hae ka mo ba letamo fela ka mo ka hae mkgolo le ka jareteng ka mono e ba letamo phamise ditene ke tseo mo male ka o laola metsi ana hore a ska feta ha bobebe a kopa le metsi a mangahlang hodimo kwana jwale a fitla tsantse a tseka foro a tseka passage mane jwale ha kgone feta hobane a mangata a hlale ka kwana a tseka passage eno mo jwale mona ebe ho blockile mona ka tsamaya ka ra ka hloka wala dikgohlopo re tsebe ho phela mo jwale ebile mona heletsa le matlo a batho hela batho ba sa rata bona matlo a bona hale ke mathata e re a tshwereng mo re phela ka ra a nka di hour matsatsi a damme mona mo re leng. Jwale ntate wa ka le ile la ba la bua ke bolela hore le ile la bua le mokhanselara ka boemo ka jeko lena o seng re la ka tsoella mokhanselara mme mane ka bomadime re fumana le siyo ra utlwela hore ka re botshabelo ra nka mohala ra moletsetsa ka nete a re tsebisa hore yena o tla tla afternoon empa ha ke hlakise hore ne ke le raya mokhanselara a ke a mo bona a tla tlo sheba mohlomong a tla re ka ra mo bona ka mora dikgwedi wa tla mona wa fihla wa tshelwa majwe mona wa tshelwa majwe a ileng a senya pleke ho feta majwe ana jwale ka hara distrata a phamisitse distrata di phelane jwale ka mane ka dijareteng ho low e bang matamo jwale tsela ke distrata ke tseo di ba jwalo ha di tsamaye le sona hobane jwale re tlameha ho fata diforo jwalo ka footage ka bona re tshwanetse ho sheba fata diforo e le hore metsi a kenang ka dijareteng a kgone ho feta jwale ha feta jwale a ya ka dijareteng tsa batho ba bang hape jwale re phela ka hara letamo lo jwalo ka sela ga itse o tla afternoon yona ena ka shekulena a re tsebe hore na o tla fihla na ho ba se le makgetlo ka nnete le pele ho nna ha ke fihla mona batho ba tseba nyeloela ka mo ba lo bua le mokhanselara ya fitileng ha gona mo re yang teng ke ka ho la bara re kwano ho seyalemoya le television e re mpe tlo re hle re ntho re buang ka yona champe se bone ka ho fela re butse ka ratsitsi mme wena o ka re boemo ke bofeng ditabeng tse o ka reng ha o bua le kore ntate o qadise ditaba wena ha o bua le khanselara o ka reng o go bue le ena re shebele kwana fela o mametse o shebella taba ena television ya ke dumedise le nna ke re khale re le la tota ka bonnete ka metsi re lata makhanselara o se ba se dira nna haka khale di wile o ka itlhalwa ke yana ka baka tsamaya di strateng ana tshitsi ka beya mo jarto o thibeletsa metsi ana tsena mo tsela ka pulela hala metsi a tsena mo ke na la le next la ka tsara ka mo pila una next dintho di heditswe ke metsi ke taba tse jwalo wena mmui wa ena tshebeletso le television ya rona ya Mohaladitwe TV ditaba ke tseo di jwalo baahi ke bana ba eme ba hlalosa hore ka nnete ditshebeletso ba di fumane ha ba ne ba tloa sebakeng seo ba tswa le khanselara mane ba ile ba kopana le ba Mohaladitwe team ba mema hore re kopa le ke le tlo bona le tlo re lwanela gagaulane molamu wa hloho bane jwale ha re utlwa hale ba eta pele re sa bua re tswetswe ha o ko be le mosebetsi ska mathelang batho fela ha le batla ho sebeletswa le ho bewa ditulong ha le se le mo le se le manyoloi se le batho ba fofang hodimo mane ha le sebeletse batho le ya ba chika le ba etsa ntho tsena le a le bala hore le beiwe ke batho freedom charter hona le mo e tshong e reng people will govern e re batho ba tla govern boemong bo bong e re people will have a proper places or proper houses and shelters e leng boemo bo e leng hore freedom charter ya bohlalosa dintho tseo kaofela ke dintho tse ngotsweng
empaneng re rata ho bona le di kenya tshebetsong. Baetapele ba rona tswetswe emang ka maoto sebeletsang batho se ka batla ho ba sebeletsa fela ha le batla fela ho bewa ditulong o bolo pakama dilemo tse 4 le dikgwedi tse 6 4 months ya ho qetela ha o tlo voutuwa hape le a ema le ntse batho dipopaye batho ba le shebile batho ba bona batho ba le shebile batho ba bona emang ka maoto thusa ntjhaba sa lona. Re a le dumedisa ba rati le babui ba ena tshebeletso le television ya rona ya Mohaladitwe TV. Letsatsing la kajeno re sebakeng sena re bitsitswe ke setjhaba sa ka kwano, re bitsitswe ka kwano mme o na tsamaya le bontate ba ne ba ena le rona mme ba tla ba teng le bona ba tla ba sebakeng sena. Mme ke kopa o re bolelle mme wa ka hore na maemo o phelang ka tlasa ha ona haholo ka taba ya toilet ya hao ho jwang mme ba kgone le utlwa hore na mme o se o na le motse ka yona jwang. Sele le motse ka dile ka 1970 ko re limo tsa hao tsaka ke 77 mme nkgono wa ka mona o na le 77 years mme ka mo a nang le 77 years mme ke batla a bue hore na jwalo ka ba re mme re tlo bona re le Mohaladitwe TV re tlo bona boemo bo ba phelang ka tlase ho bona. Ke rata hore o hlalose ore ha ona toilet o sena toilet o na le nako e kae o sena toilet. ha sa le ke sena toilet ha sa le toilet ka wa sa ke 5 years hona jwale ntse re emetse di toilet ho te di toilet di tla ahua ha di so ahule hona tsatsing toilet ka e wele ke toileteng ha mo aisane ke dilemo tse 5 kaofela ke dilemo tse 5 ha mo aisane ke dilemo tse 5 ba o mametse mme wa ka ba shebeletse television ya rona ya Mohaladitwe TV mme o lakatsa hore ba o reng ho bona bua le bona di baetapele ke bao ba mametse ba o shebeletse. Ke ne ke kopa re le thuse ka di toilet phase 9 monumo ha rena di toilet di tsela ha ona tsela le pela matlo mono mo metsi gona le tsela mo metsi a theoang te metsi a kena ka di jarte ona jwale ha re sa utlwana le baahisane bakeng sa metsi a theoang ha metsi a theoa ka hona ka mo next door ba re ke kenya metsi ke sa kenye le metsi a theoa hodimane ke dula ha bohloko nkare ha se ha ka mona mme jwale o ile la bua ke rata hore re hwe ba bomme ka mane ba tle le bona kapa mohlomong bona ba tla ba mane ha re le strateng le ile la ya mane ha mo councilor ho bile jwang. Re kile ra ya kgetlo la pele ho le councilor ha isa la na re o tlatla letsatsi le ha sa katle bona ya letsatsi le hape tsatsi le hoseng re tlile ka 6:30 mora ho le councilor ha re fihla mo le councilor ha ayo ho te wile botshabelo a re o botshabelo funeraleng nako ene le ya ho yona ka ho yena ka matsatsi a mang e ne ntse le ka weekend kapa nako ene le hara beke ka maitsibu ke dikgwedi kapa ke matsatsi a latela last year dinrile hara beke ha sa le a rwatla ho itlhela le hona jwale le khone man ke nna ke ntse ke nka ditene ha ka mona ke ntse ke kata man skotisane man ditene tse robetse mo ke ditene tsa ka tse ke ntse ke katela ka tsona khwane man. Babui mo lapeng re tlo tloa sebakeng sena re lo bona mo baahi ba bitsitse Mohaladitwe TV re itse Mohaladitwe TV motswalle wa hao wa ka dinako tsohle re fela re le metswalle ya hao ya ka dinako tsohle re lo tsamaya le tjhaba sa Rantsho re lo tsamaya le baahi ba rona baahi ba sebaka sena hobane Mohaladitwe TV o mona ho sebeletsa batho mme re tlo ya mane re lo boa mo e leng hore ha jwale pula e letse e ntse sane mme e thotse ho omme mme re lo bona le ditini tseo tse mme a buang ka tsona re lo bona le sebaka seo mme ke bone hore na ho ba jwang ha pula e nele sebakeng seo ha re eng ba mamedi le lo bona taba ena ke nkgono mona ya katang mona ka ditene tsa le mebu ya batho ha ntse e lahleha kapa hona le mebu e setse kapa ditene ke lo ka di robetse mane nkgono wa dinka a ntse re ha mona he ke yena ya katang mona ke yena re losetsa strata se kuri ha ne se ka nkgono ha ke tsebe hore na mona ko bolo jwang metsi ana ba ha thewa hodimo mane a fihla mona a etsa skoti mo e ba skoti fela se tshabeyang
o kgone ho tla batla he ka a ba ya mane mo re a lo ema teng. aya mane mone a fitla a ema mona ema a fitla jula a ntse mo a etsa noka man ke tsa ke se le noka ha di se ka o kgone ho etsa ntho tsena kaofela ha ona motho a mo lefang ha re na tšhelete re mo fang yona o etsa ka boyena nkgono o etsa paving mona ka boyena ka matsoho a hae a ntsa phuthathile mona na jwalo ka ntate ya hlalosa babui mo lapeng ke yona mosebetsi ona nkgona ntsa o etsa mona ka le one ya no ke ditaba tse utlwisang bohloko ka nako eo ho na le batho ba hiruweng ho etsa mosebetsi ona a re ba bitsitse go ba bona gore go ba bona gona ba feletse ka jalo ka ntse re ba bitsa gona jwale re matlile dilemo ntse re jetsa gore pleke ena ebile e pasitse re emetse budget fela go tloa ka 2020 ke 2024 gona jwale ne ga re na di-water system ke ne se ke sa batle le go kena go ewe se ke re ena fela ya metsi e re kwalelang ka tlung e re bolaelang ka tlung o ka se re amoetse boemo bona ba mona gore ga re na water system di-toilete ga diyo kore ke ditsela ga diyo wa se re phela ka ona motlakasenyana o na fela ke gola ke yona ntho ba tla bang proud ka yona the rest is dead. This place is dead almost. The crime ya mona ya tshabeha yona crime ya mona ya tshabeha yona re kenelwa ka matlung ra nkelwa dintho mona kore go ba worse load shedding e leng teng goba na ona control ga ona next kore ga gona next mona re hlatheng rona mo ditaba di jwalo fela ba bui mo lapeng ka nnete setjhaba se kgathetse setjhaba se utlwile bohloko ba eta pele modimo le shebile o tla le botsa ka letsatsi metsi ana wa bona a dula bona o bona fela ke metsi mona ke metsi fela mona mmoe ke metsi a dulang ka mona ke metsi fela a damang fela mona ke metsi wa bona o ya mane ke metsi fela ka dijareteng tsa batho ke mathata a mahaisa mme setjhaba se re bitsitse ka kwano go tla bona taba tsena kaofela ke bua ka yona ke ena ke metsi ena e tsena ke ena hape photo jo ka bontsha ke yona passage ena mo e leng hore ho ke metsi ana a mangata a tswang kwana kaofela a tseka passage kaofela ha re hlalosa hape ke hore mona ntho ena ke ntse ke ba ha masepala ke e le hore re tlo ba bitsa go fitshela ha ba ya kena le ka tsela e ka re ke ntse ke ba ai mosebetsi wa masepala o no tlamile o hantle le ho feta mona e ka re ke ba ai fela ba iketse ba chipa le ni foro ebile shiforo e chipile ke hona ye ke bone ke foro e hantle hona nna hata ke metsi a tlala a ba kenele ka tlung bene ntho tsa ka di senyehile nna ka hara ntlo ka moo le mokhukhwane wa tlala ya ba re bitsa batho bana ba ha masepala ho latla batho ba bangata ho la tshekwa diforo tje tsa tshekwa le kwana ba bona site yane ya ba ka ba go kopa foromo e le gore ne re tsheketse fela mona ha wa kenya foro ke ha o kenya foro empa ke ba di tshikile dintho ha ba khutla hape ba tlo lokisa ntse re kenelwa ke metsi still metsi a ntsa gama ho ditse ha o bua le bona o ka reng o ko bue le bona ba o mametse ba o shebeletse ke kopa jolo ka ha ile ha o tlo botua re butlwa matlong a rona re tlo latwa ha batle ho rona hape ha ba re lokisetse le rona re batho ha re batle re no re phela jolo ka difariki re batla ho phela jolo ka batho re lokisetswe le rona nna mo councilor wa nwa ke motsebi empa ma councilor a fitileng re buile ra ba ra bua re ntse ra lata empa ha ona thuso ba re etsetseng yona ke le bua ntate mona hobane ka ene ke mono he re kgonne he o la ba ra tsamaya ga ya ho a le tsamaisa tsela a re tsamaisa tsela ke a kgola go tla sebetseha he ha re tsebe ke a tjha ke wa ho a ena tshetse ke a nna ke bone molemo ona Yana mafika ana bona se ka hara tsela ho tlosa mo mo nna ke sena bokgethelo nna ke ipoletse gore le councilor ha le le mona ke le tamo hona mo metsi ke metsi fela wa bona le ntlwane ka mane ka metsi wa bona batla o hlae a ke
bona mane a tsere go kategile ke jwang ke majwe ha di ana ha re tsebe no lokisa tsela efeng empa he majwe ana ke a tshetswe mona he nnete fela ha ke tsebe bona go no ho etswa mona ha ke tsebe no ho etswa hobane tsela ene re lla ka ne taba metsi a ka di ja e leng hore ha kgone ho tswa ho no tlamele ho tlo lokiswa gore metsi a kgone ho tswa a ska a dula ka ra dijareng a ska a kena ka matlong a batho bona ba fitla ba tshela ka dijareteng ba nyolle ejara ba tlhokana bona ba tla tseba gore feta gore na ke bona ba study-ile ntho tsena gore na o tlamele ho etse jwang hore metsi a managiwe gore ha a tloa matloang teng a guideiwe a ye strateng kapa malowela teng e seng a kena ka matlong a batho bona mmena ntlo a e fletela a kena ka tlong metsi a kena ka tlong mane a kena ka tlong ke mathata fela go ya dinokwana mona teng ha ke tsebe he ntate go araba pula ke tse mona ho no lokiswang mona ha re tsebe no lokiswang go ba entse ha feta ke fela mane ya fitla etswa mo ha re tsebe ntho e no lokisiwa se teng e phamisitse ka ra strata go phahame metsi jwala tsebe ho tama ka matlong a batho ke ntho e tsaetseng so we don't know rena ho no ho etswa mona ha re tsebe babui mo lapeng ka tamela mme mona ke hamme babui mo lapeng mona ke hamme mme lebitso ke mang mme ke bona gore o beile majwe mona o etsalang ke ha wa hata o tletse metsi majana go tla ke a straight ke tsena teng ene ke tsena mo ke ga bua ke bona gore go bitse gore ke thute maje gone a motseleng a ka gore ko ne bilana re thibeletsa go hita boetse tsotlhe gore metsi a tame mo dijareteng tsa rona ke tsamaya ke a beya mo jareteng gore ke kgone go tsena gore metsi le gona a se ka kgona go tsena ka gare go mo busele ke beya madi at least ngena go betere ga go sa tsena metsi jaaka pele so babui mo lapeng re tlo tla re sheba majwana a mantsiana a qalang ke yona hana o ka bona mona mo di hatang teng ke mo iketseditseng go kena teng mme ha o tlo sheba sebakeng sena le hona monana ke majwe mo a beileng teng o entse tjena gore o thibella metsi ke thibella metsi a na tsena ka gare go le diteng tsa go bona ke beile ke thibeletsa metsi ka tsoba ka a se ka kgona go tsena ka gare go go sena le re gatang teng na le ka hale ha tswa kwa a mangwe metsi a tlhaga kwa a mangwe a tlhaga ha ke metsi hela le wena o ka bona re khotha ba iponela le wena o kgona go tala metsi le balaleng le tala metsi kaofela ke tsona tseo ditaba babui mo lapeng ditaba di jwalo fela re ya dikgethong ntja e ja ntjanyana ho thing ya sena sekaja mayatele mosebetsi kuo ba etapele le tla kgethwa sebetsi yona dololo motho ha batla go kgethuwa mane molomusi ya train empaneng ha tlameya go sebeletsa batho ko wa ba le ya o etsa ntho tsena kaofela re atla re sa reporte rata le hona o subscriber le channel ena rona kapa television ya Mohaladitwe mme re a leboa ka tsela e makatsang re rata o ka kena mme rata o le leboa le kaofela le ka kena rata ho le leboa re rata ho le leboa le ka tla le tlo ema ka moraka mona re rata ho le leboa ho tshepela Mohaladitwe hore o tlotla o bona tsietsie kana ke sa tsho ke re ke lola khaebana hobane ha se batho ba bangata ba kgonang le hore ba bue ditaba tsa bona hore ba bue hore na boemo ke bofeng ba se ba shwelelletse re a leboa ka hore le bitse Mohaladitwe maemong ana a tjena Mohaladitwe TV o tlo bona mme re tlo nka taba ena ke bua tjena hobane ke batla e hlae televisioneng re lo etsa bonnete ba hore ke lo bua le councilor ke mo botse le ka ditaba tse ding tse ntse re na le ena le tsona mme ha sa khutli ke tlo khutla ke kwala taba ena ke kenya mona hore o baleile hape ha ebe a baleile ha khutlile le tla mona o tla ba khutlile mme re a leboa
ke le councilor-a lena le ne le batla haebe le a hopola baesong mananeong a rona a fetileng a neng a tjhentjha dinomoro tsa batho a batla ho tjhentjha dinomoro a batla ho tjhentjha le di-box santse re tlo bua taba e sala re tla bitsa batho ba ikarabellang tabeng tseo yena ha batle ho bua letho so e bang a sa tlo kgutla ka nnete tabena re tla re bua e le tala e le jwalo hobane jwale e tla be se le lekgetlo la boraro a ntsa etsa taba ena Black Maipatile mme a re sa re utlwile ka taba ya Black Maipatile re tle re tlo etsa jwang kgathi re qetile ho e tlola re batla mosebetsi o sebetsahale re a leboha ke a le dumedisa lona barati le babuhi ba ena tshebeletso ya Mohaladitwe Radio Mid TV ke lenaneo la rona mme re ntshetsa pele lane la ditaba tsa mona le mane mo e leng hore re na le ngwana bo rona letsatsing la kajeno ke ntate Moeketsi Stanley Mogeseng mme o tlile ka kwano a kopa hore ba Mohaladitwe ba ke ba mo thuse ngwaneso ore bothata bo kae ngwaneso ka ke Meketsi ne ka ntate na sa buile ke ne ke sebetsa ko Quattro Cleaning Services ka applyela ntlo ko home mo applyelwang dintlo teng be bang romella reference number e be ke nka ke ntse ke ya ko housing sela about 6 months now ke ntse ke ya housing ntse ke ba botsa gore kanti o etsala eng ntse ba re ha stand sa house se tlatswa e be ke nka matsapa gore ke o bona mme Mampho gore a nthuse ke thole ntwe stands mme Mampho a nka reference number le ID copy ya ka a ba go di fetisetsa pele e be ke tsamaya hape ke tsamaya ka maoto jwalo ke tsamaile ka yo fihla ko le councilor-eng ne le etsa police station ka mo phase 4 ka mo dimo ka mo tsebe lebitso la sekolo ke sefeng ka mo gaeteng ya teng ba eme mane mo tlwetswa police station ba ntse ba bua mo ha ke fihla mo ka bua le mme ka re mme ke nna moshemane o a fihlileng ho wena ke fetiste ditaba ka Mampho ka be le nna ke rata ho di fetisa gore ne ke hloka pleke ya ho dula ka ba rente ntse empolaya le ona ene a se ke felletswe ke mosebetsi a ba re mme ho nna o tla kgutlela ho nna sana le nomoro tsa ka ha ke tsamaya se ke bona ho fela dikgwedi hape tse yang pelenyana because a ke so thole ntho e ne ke e batla jwale ke sa o kene hanong o ile wa mo fa di-reference tsa hao le o le tshwere di-reference tsa teng ke ID copy e ngotswe nomoro ka mo morago housing reference alright jwale le qetelane ka le reng eng itse o tla kgutlela ho nna ha so kgutlele ho nna since re kopana so ha o so o ntso nahana o kgutlela ho yena hape o lo mmotsa ke ntse ke etsa matsapa go ke kopane le yena ke kgutlele ho yena ke mo botsa gore since mpe ya on hold ha ke so bone tswelo pele gore ke ya ko pele gore ke ya ko morao mme re hlokometse ho ntso etswa ditense tse ding ka mane tseo ba bulelang batho ka ho tsona mohlomong le ka nna la tlo fumana ka sehlakoreng leno re tla utlwa hobane re ntse re na le ditaba tse mmalwa tseo re lokelang ho di bua le councilor re le radio le television ya Mohaladitwe re tla utlwa hore na ditaba tsa hae di reng ntho re tla re lakatsa ho etsa kore le rona re le ba Mohaladitwe ne re ka thabela hore re tla e sala morao taba ena mme re tla etsa ka hohle baesong ke setjhaba se tlile ho rona ha setjhaba se le tshepa ha setjhaba se bona seo le se etsang setjhaba se kgutlela ho lona setjhaba se batla thuso ho lona ntate re tlo etsa bonnete ba hore re tla sala taba ena morao le tse ding tsa batho ba tlileng ho rona ka dinthonyana tse mmalwa mme re rata hore re o lakaletsa mahlonono hore re a tshepa mohlomong a fumane ntho tsa hao di tla sebetseha hantle mme le rona re tla lakatsa re utlwe na ho ntso etsa jwang mara ke thabela taba ya hore o di fumane o entseng e tla ba taba hore fela o nno mmone ka mehla le matsatsi
mme re a leboha ba Mohaladitwe, babui mo lapeng le bamamedi, re a leboha. Re a tshepa hore ntate o tla thuseha mme dintho di tla tsamaya ka theko. Re sa phetha hape, sebeletsang batho, ska sebeletsang dipokotho tsa lona, ska sebeletsang fela ba malapa a lona. Ke nnete ha o sebetsa wa ba sebeletsa, empa neng ha o so shebile bona fela kapa mabaibai le dihotele tseo di palamiswang ho lo robala kae, ka nnete tjhaba sa Rantsho re feitse. Hosane tlabe le re hobaneng batho ba ile makgweng kapa hobaneng batho ba ile kae e le hore le hlotswe ke mosebetsi wa lona. Re batla ho le bolella hona jwale, emang ka maoto, itlhotlhoreng, etsa mosebetsi, tlohelang ho re thetsa.